Maikanem Abilin. Tinapalabas, iti pandag na ni Elizabeth ijay kabisera, nakita ni Bart. Inasitgan na dayto ket kinasarita na. Dinamag na tinagan ti balasang, ket nakigtot idimbaga ni Elizabeth nga iso ni Eliza. Nagsubli ni Elizabeth iti trabaho na kas komentarista iti stasyon ti radyo. Iterwar ti istasyon at dada Bart kantungan nga agpalpaliw. Pakayat apanagnakan ni Bart at agnagan iti Eliza iti radyo akayat nga ipapatay ni Senyor Simon. Kat iso ti Eliza anam amuna iti plaza. Iti rorwar ni Eliza nakita ni Bart. Itagagayem at tuwin tituloy ti nobela tayo na pauluan. Maikanem Abilin. Dayjay, iso dayjay ni Eliza. Paltugakan. Saan? Tinaklabdan, boss. Deta dibili ni senyor. Saan ko nakmat? Ha, dayjay, boss. Bimanawan. Napanan. Kasta. Ti Eliza kayat nga ipapatay ni Senyor Simon. Kat iso ni Eliza na mamok. Namamom, boss. Juan. Intantuan, pumanaw tan dito'y pagpalpaliiwan ta. At to'y tigatas yu, senyora. Idisukon iti lamisaan. Insyang, sa dino ti ayan ni Rina. Napan ije asyenda, ma'am. Kasta ka di? Ma'am, kuna ni Ma'am Rina amasapul ka no nga isubliyo dagiti daga nga nag-agaw yo. Tapno ikalay sa ni Victor. Ket no saan yung nga isubli. Tonto! Ma'am, nadamag kulaang ata. Para ka di pisangok, Insyang. Saan anuan niya la di tanti bagbagam? Palaw! Wan, ma'am, wan. Inakon. Ay na, panakay lawlawan ko na nagdamag. Ay, nabugkawan naklakit nga raw. Sige po raw, lawlawan ta ti asyenda. Sarong-karang ta dagiti aming amula. Kitaan ta nga pagpatinggaan ti daga masakupan ni Papa. Ada ka di, nasa lawyaw ng bastos ka na kayo? Da kayo ti kapungtot ko! Ha? Apay mang ime? Banuyapad kayo magtatrabaho? Ha? Sikat mo matalak ita ditoy! Nang apay-apay pa'y ang dagiti tao nga sadot-sadot? Ha? Kaya't mo takisayak ti sweldon? Ma'am Rina? Dinak mo lagatan akasta, jablo ka! Ala! Inkarandaran dagiti trabahador iti kapagayan. Pasaya atin datag trabaho. Saan da nga agtutugawlatan? Akat iti nakitak itay limabasak ijay. Ma'am! Kakadwa! Makita ito ni Ma'am Rina agtugtugaw kayo lang. Ay, kasta umay na uot na. Ay, nakadit yung karami din yaw. Apay nga, sabot-sabot kayo, may. Ay, Tumawag ka, pay na. apay nga rin dakas deti ko na ni Ma'am Rina. Saan kami nga agsad-sadot? Gaputa na ito iti pagsusuilduan mo. Pay na nakaw. Ay, nasayat nga rin bukas ta. Sayatan niyo kumatag trabaho. Tapusan nga guhot ni Ma'am Rina. Kabayag namang imat-matin dito yasinda. Italaan na guhot. Iso, pangasyo ka kadwa. Nagtrabaho tayo ito ustaw. Tatlo, sana makapungtot niyo Ma'am Rina. Unik mo! May baga kong timbagayo, ma'am. Iso, say-saya atin dami ng trabaho da. Nasayan? Ma'am,
Isla nagbalo ka ta. Isla napulot ti ulom. San ka nga minasigo da kasta? Naanos ka mo't iday. Apay itanta, naungot ka. Awan bibiyang mo! Ala, aramidang titrabahom, tapno saan ka ngay katan? Nalawan? Uwan, ma'am. Wala ka balong ni Ma'am Rina. Apay nga ta. Gapo iti na, damag ko ang may papankadapada ka ni Victor. Awi, naswasan ni Victor ti ayan-ayat da. Ay, anyan. Kaya dyan sakit diti, gapo na napurot ti ulo na. Tinda kami mo, tinti pang ipapasan na iti puntot na. Mangansong. Anya ti plano nita? Tsaka mo, Lando. Nasyak, saan tayo na punos ti plano ko gibalas? Ituloy mo ti agibalas. Huwag mangansong. Sayang. Awan mo tin armas tayo ita. Kaputan, naisurrender tayo amin ng itituray. Buwan nga rod. Ang sa nabalin. Mga rami dak iti pamuspusan tapno makabalasak. Lando. Ado ti atraso dagiti pasurot ni Senyor Simon kanyak. Karamanan dadya as Senyor Simon. Sige, Lando. Nuawan pa lang ti pagbanagan ti amin. Asan lahat nga isubli ni Senyor Simon dagiti inaguman na daga. Mangrugitan nga garamid iti addang. Tapno makabalas ta. Matay ti matay. Muita. Agur-uray at pailangi tinasaya at pagbanagan ti amin. Ngumuawan lahat ta. Kapilitan a pumatay ta. Kasta talaga ti aramidin ta, mga ansong. Alagagaya man na pintos ti lugar yo, Carlota. Kanto'y mansyon yo. Nagdakal. Talaga baknang kayo. Saan mo't, Atty. Santos? Awan gayam. Ayon ni Rodrigo. Apaya sana makisango ka na ta. Dahil tatin aladingit. Tanabayagan apimusay, Atty. Anya? No kasta... Pimusay kaya man ni Rodrigo. Juan, Atty. Naimbag nga orasyo. Iho, si mangpat kagaya man. May ka. Yamamukan ka ni Atty. Santos. Di ko agayom ko nga Atty. ijay syudad. Kumusta kayo, Atty.? Nasaya at matbarok. Yakla yung paggarup nga dagayam putot day di Rodrigo. Juan, Atty. Pagyamanan mi ti panagpasyaryo dito yung mansyon mi, Atty. Pasensyahan nakta italang nga naikanak itiwaya. Okay lang, Atty. Pagyamanan mi kit di at may ka. Taado, ti kayat mi nga ibagakan ka. Si dadanak mo ta tumulong, Carlota. Nalpasan ti programa. Ngam inapay agkalap ka dagiti damdamag para iti sumaron na programa. Ha? Kasla na patagtiba gaday ta babae. Asitgak. Asino kakabsat? Siyak ni Ami. Dinak malasin, tanang limlimo ak. Kayat ka akasarita. Naskan unay. Sige, umay ka. Mapanta ito pisinak. Saan adito'y labi? Nasaya at nakarwar kayon, Ami. Wan, ma'am. Impaayan na kami iti amnesty ti gobyerno. Nasaya at no kasta? Ngam adda ipudnokan ka. Kat amin nga ibagak. Kinapudno. Ha? Awan ti palso nga ibagakkan ka. Sige, Ami. Ibagang kuma. Si dada anak adumngag. Amuyo ka di no apay ang nagrebelde kami. Amuyo ka di.
No asino ti mastermind iti pannakatay day di Rodrigo Quintero. Ha? Amin dagita apalimad, ma'am. Ibagakkan ka. Kat kayat ko nga amin nga ibagakkan ka. Ibutaktak mo iti radyo. Iti kasta. Agpatinggan ti kinaturay ti mayor. Anya ti kayat mo asawan, Ami? May saabuklis ti mayor. Agum iti daga. Mamapatay tao. Anya. Naidayan ni Elisa. At damot kadwana, babae. Sino nga taday ta kadwana? Katrabahuan na nga ta Sa di mo ti papananda. Boss, anya itanti aramiden ta. Asit gantay datungan. Kaya't kung awisin day dyan nga Elisa mga ni ti restaurant. Tungan. Anya ti katawan? Kwa boss, awan. Umaykan. Surutan tayo da. Di kagdanag, Ami. Talagang ibutak-tak ko ti palimod dayjay a demonyo. Dakkel mo ti atraso na kanya. Anya ti atraso na ka. Elisa! Umuna akon. Di rumpang amalasin lakdag iti pasurot ti Diablo. Timbagak, tungtalam, ma'am. O sige. Mabit lang, miss. Agdadara si Kadwak. Saan nyo nakamakaman? Kan apay ka di? Anya ti masapulyo? Kaya't ka ko mga wisen iti may sa restaurant, Elisa. Patgan na kuma. Ha? Pangasim, Elisa. Okay. Sige. Patgan ka. Anya itayan tinagan mo? Bart tinagan ko. Kato'y kadwak, nitong an. Okay, Bart. Patgak ti awis mo. Talaga gaya manapintas ka, Elisa. Kasla da nakakit-kita kan. Diyak la malagip. No sa dino. Pasurot ti mayor dagitoy. Ano kasta? Mabalin nga isuda tinang patay iti day tinanang. Kit-kita anak matlatan, Elisa. Gaputa. Kasla agin teres ka kanya. Bart? Uwan. Day tatipod no. Adaman damagakan ka. Saan ka diya pasurot na kayo ni Mayor Alban? Kasano nga, mom? Saanan amay lingid pa dayta? Kasano ka bayag nga agserserbi kayo iti Mayor? Nabayagan. Ang tawanak pala iti 20. Agserserbi akon kini senyor. Siya iti driver da. Aging ka nagbali na ka bodyguard da. Naging gaita. Kasagayam. Kat kas pasurot ti Mayor. Anyamat dagiti papaaramid na kada kayo? Saan ka di ngagtungtungpal kayo iti ibagada kada kayo? Siyempre, day tamot ti pagsapulan nyo. Pudno dayta. Narod, anya dagiti trabaho nga ipapaaramid na kada kayo? Ado, kat sana nanaskan nga ibinsa-binsakan ka. Nalamisan ti taraon. Mangantapay ko Saanan? Si kalangan ti mangan. Nabsugak pa'y. Pinatgak lang ti kayat mo. Nga umay iti day ti restaurant. Mabalin ka di nga muna akon? Umuna ako man, Bart. Itinto sa bali agundaway manan. Naatap na dyan nga Elisa. Pinanawan na kit din iti restaurant. Kunak man na pasungbat mo, boss. Anya? Kasanon. Namanang tayo ta. Iti mansyon, wano ijay pasdag.
Ijay pasdak. Victor iho, siya akong timapan makitsenda. Ada nga min ita ni antim nga elay di asyenda. Napanpay la itay parbangon. Sige mama, siya akong tikaduam ang makitsenda. Siya akong tag-drive iti kotse. Alaman nga rod iho. Mabit lang ha, tagpalasak. Victor iho, kita iti na di abanda. Adar aribumbungan na kiti tao. Anya nga ta? Mabit lang ha, ipark ko ti kotse. Kaya nakitaan no anya dayjay. Ano reta ka kapsat? Basahan niyo saan ito? Kita niyo. Grabe mo ito. Ado ana ipaskil iti pader. Basarek. Dakas at tao ti mayo. Iso ti mastermind. Iti panakatay ni Rodrigo Quintero. Anya ti kaya tasawan da ito eh. Asino ti nangisurat iti da ito eh. Asino ti nangisurat iti naipaskil iti pader. Gagayem. Di uliwan na denggen ti tuloy ti nobela tayo ana pauluan. May kanem abilin. Nobela ni Virgie Paclay. Direksyon June Ributazo. Technical and musical scoring John Ligligan. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. May kanem